إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وعبده أمير المؤمنين والمتقين عثمان إمام المتقين أبي بكر الصديق المجاور في المسجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام خمام أعدادهم أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشر والاحتساب وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى الإمام خمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الماضي وفي أساد الله الملك الوهاب وعلى الإمامين الخمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yıldızlara qarab keləcəkni aytу degan shu turunda bo'la bu tema inshaalloh. Va teki jumada biz silagan shirk turunda shirk endi Alloh taolaga tengdoshlik qilib shu yıldızlara qarab keləcəkni aytuda shu shirkka kiradi. G'olimlar shu yıldızlara qarab keləcəkni aytu shirkka kiritilar. Ya'ni Alloh taolaga tengdoshlik qilib kiritilar. Yani tağın bir aytam Allah Teala Kur'an'da ayta agarda kishi shirk qilsa diye onun o'rni cehennemde bulacak diye tegi dünyada indi. Agarda tövbesiz ketib barsa indi. Allah Teala g'afur so'ramasa. Shulay yıldızlara qarab keləcəkni aytuda shunda kira yashirinni biluv bir Allohga g'ana xos degan indi. Yani yashirin aybirlarni biluv bir Allohga g'ana xos. Ferişteler de bilmeyi, peygamberler de bilmiyorlar yaşın aybirlerini. Kim eyte, indi min yaşırını bilem deyip, o yalgancı bular. Çünkü Kur'an'da Allah Teala eyte, وَمَا تَدْرِ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا İrtege nesel bulaşağın bir kim de bilmedi. İrtege nesel bulaşağın bir kim de bilmedi. Pagodana da eytip bulmayı, elbette pagoda boyunca ana indi biz Indi tege priborlar qarab aytolalar, ol yaqincha g'ana 100% ertaga nasa bo'lashag'an bir kim de bilmay. Kishi qaysi yerda qachon o'lashak bir kim de bilmay, ona Allohgina biladigan edi. Shuning uchun yashirin aybirlarni yolg'izaro qarab ona bilib bo'lmay, u yolg'on bo'ladi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, agar birov yulduzlardan biroz ilm olsa, ham onu kullansa, o kishi biroz sehr ilminden kullangan bo'lar degan. Agar birov yulduzlardan biroz ilm olsa, ham onu kullansa, o kishi biroz sehr ilminden kullangan bo'lar. Kim o ilmni ham shunga beyli amalin orttirsa, o kishi shu qadar sihrin orttirgan bo'lar degan. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam şu ilimni yıldızdan alıp ilimni şağıştırgan sihir ilmi bilen iken. Sihir ilmin alı ol haram, ol kişini dinden çıgara, şirka kirte, ölgenden son tamuka kirte. Şunun için bu ilim bik apaslı ilim sihir ilmi iken. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ete garrafen ve se'alehu an şeyin lam yuqbal lahu salatun 40 leyleten. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kimda kim ko'rgazishiga bora, hamondan biror narsa so'raydigan, onun 40 kuni namozi qabul bo'lmaydigan. Mana so'rasa ona. Kimda kim ko'rgazishiga bora, biror narsa so'rasa. Hali bunda shoni to'g'ri so'z bormi? So'rasa ona. Onun 40 kuni namozi qabul bo'lmaydigan. Namozi da qabul bo'lmaydi, duosi da qabul bo'lmaydigan. İkinci hadis, men ete garrafan av kahinen
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimde yuravşiga bara, yeyse kurezeşiga bara. Hamanı dürüstlüğü, sen dürüst ettin diye beyte. Şona amar dürüstlüğü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eyte fekode kefere bima unzile ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kilyen nese, yani indirgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indi Kur'an. Ol anar köferlik kıldı dey. Yani şanmadı dey. Şu hadis bizge anata toştokaşı dinden şıga iken, eğer de kişi kurezeşinin sözlerine şana iken, yorav şıga kurezeşiga şana iken, o dinden şıga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Dinden şıga bu bik apasını bilgenden son menge tamuqa kiradigan Allah Teala saklasın. An Aişete qalet su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil kuhani فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم أحيانا يحدثون عن شيء يكون حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفون الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Bu Ayşe'den hadis gele, Ayşe bu hadisin topşara. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den soruldu deyir. Görezeşi turunda. Olaydı yok nese dedi. Görezeşi turunda indi. Onlara ayttılar, ya Resul, ya Allah'ın ilişkisi. Dürüstlük tabi olar koyu vahatını sillerdi. Dürüst sillerdi. Hakka turu kiledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bu şunday söz deyir. O jin onu mine dedi, jin minip tanı deyir, şunda deyir. Jin kiledi deyir, şuşa jin kurezeşeye kulağına aytedi. Bir hakka da yüzünü üsteli. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, jinler olar mineler üske kukke, anda tanıylar iken. Tanıylar. Allah Teala kileşetini aytdı. Feriştelerge. Jinler kilip tanıylar. Koy birleri işite, koy birleri işitmi, koy birleri ütüreler. Şuşa işitkenleri kilip kurezeşine kulağına aytedi. Bir hakka da yüzünü hamana da kubrek yolganını üstilerdi. Şunun için koy vaxtını turu kilerge mümkün. O yüzünü yolganını üstegen bulayım. Yüzünü yolganını üstegen bulayım. İtağın mine kurezeşiye kileler mesela yoğalgan kişilerini izle. Ne koy vaxtını kişiler yoğala, kurezeşilerge baralar yoğalgan kişini izlerge. Bu da tıyıla, bu da haram, onlara baraga yoramay. Çünkü onlar jinler bilen bizge kirip, jinlerge tobunalar. Şeytanlarga tobunalar. Allah'a tobunmay kurezeşi, o şeytanga tobuna, o jinlerge tobuna. Bir hazıra şunday misal kitire. Mesela politsiy участокта anda bar itler. Bir ayber yoğalsa, o itlerge şuşu ayberini kitirip, isnerge koşa, şuşu kişinin indi ayberin. Olanı isni de, barada izli toba şuşu isi bilen. Bu kurezeşi de, kurezeşiye kileler, kurezeşi koşa, şuşu yoğalgan kişinin ayberin alıp kilerge. Bir kiyim bulamakan başka nese bulamı. Şuşu kiyimini alıp kilede, kurezeşi jinge isnettire. İtke isnettirgen kibik. Olanı izlep kite izlerge indi, şuşu kişinin indi. Na ol tıyla, ol haram, Allah Teala tıydı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tıydı, olara baraga, kim onlar barayken, ol dinen şıgadı. Bu bik apas neyber, bu imanga bir katı zarar kitire. Onları biti tılsım ham jipler toğu diyen. Yerden sıravışının küşsüzlüğün, muhtajlığın köseti. Hemen mındı küşsüzlükünü Allah karşındağına kösetirge mümkün diyen. Yani kişi indi biti toğa, tılsım toğa, o özünün küşsüzlüğün kösetir, şuşu biti karşındayım. Şuşu jipler karşında. Allah karşında tügül, jipler karşında, ham biti karşındayım. Bizge kirek kulluğuna köterip Allah'tan gına sorağa. Kirek mi birini indi biti de kuyarga, birini tılsım da kuyarga, ameliyat yani. Kirek kulluğunu köterip Allah'tan gına sorağa. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet ve iyyemseske Allah bi durrin fela kashife lehu illa hu ve iyyuridke bi hayrin fela radde li fadlih.
10. sure 100. oyatda Allah Teala aytadi: "Agar Alloh senga zarar keltirsa, ondan seni bir kimde qutqara olmaydi. U senga yaxshilik qilsa, bir kimde ona rahmatin keri qaytara olmaydi." Ya'ni bu oyat bizga aytadi, to'g'ri, tılsımdan bir foyda yo'q. Shu bitidan bir foyda yo'q. Allohdan butunay bir tura. Agar Alloh senga zarar keltirsa, ondan seni bir kimde qutqara olmaydi. U senga yaxshilik qilsa, bir kimde ona rahmatin keri qaytara olmaydi. Alloh taolo aytadi 10. sura 100. oyat. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi 35. sura 2-oyat. Allohning kishilarga ko'rsatgan rahmati bir kimda tutqarilib qola olmaydi. Alloh tutqarlanganni ondan so'ng bir kimda jibara olmaydi degan. Makka mushriklari, ya'ni Makka mushriklari Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida yashagan mushriklar, putqa tapinuvchilar edi. Ko'z tiyudan ham jinlardan saqlaydigan niyat bilan bilaklarini bronzadan yasab, bilaziklar kiyganlar. Yılan şavudan saqlay deb mo'yinlarini ham qo'llarini jiplar beylaganlar. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Kim tılsım toqsa, taqiq ul aloqa tiyilashib qildi" deydi. Ya'ni bu shirk bo'la, bu aloqa tiyilashib bo'la ekan. Jiplar tog'u, andari bitilar, andari shusha tılsımlar qo'yu, bu bo'la Alloh taolo tiyilashlik qilib, bu dindan shig'arib turgan aybir. Agarda kishi buni ishlagan bo'lsa, u tavba qilishga tiyish, Allohdan g'afur so'rashga tiyish, butun shusha gunohga qaytmayman deb o'z-o'zina so'z bergan tiyish. Shu bilan onun gunohasi kechiriladi inshaalloh. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغير من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغير من قال وقال وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واشغلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة. Здесь он что?